So 2 weke terug, het die ding onder my aandag gebring het. Ek het so 'n bietjie van 'n spierwabbel gevang. En in die week word ek geforseer om dit te gaan navors. Paulus. Wat is julle omvatting rondom Paulus? What do you think about Paul? Hy was 'n man wat Yeshua se mense vervolg het. Maar toe was hy 'n man wat Yeshua gedien het en sy werk gedoen het en meeste van die waarhede vir die mense gegee het. Ek vind baie van die waarhede wat hy verdraai het. Ons hy vind baie van die waarhede wat hy verdraai het. Wat verdraai is. Ja. Paulus, Yeshua sê, geloof vat werke en hy sê in Matteus 22 dat hy het nie gekom om die wet of sy te skryf, hy het gekom om dit te vervul. Die vervulling daarvan is nie die kansellasie daarvan. Gaan doen jouself 'n guns en breek enige een van daai wette buite in die praktyk en kyk wat gebeur. Kan Behalwe die Sabbat. Want niemand worry oor die Sabbat, niemand weet wat oor die Sabbat. Maar gaan breek jy ander 9 wette? En kyk wat gebeur. Paulus beweer dat geloof alleen is sufficient. Kan dit waar wees? Nee, geloof sal werk is. Wie was die oorsiener van die apostels gewees? Peter. James, Ja. brother of Yeshua, or half brother. En hy skryf dat geloof sonder werke is dood. Inteendeel, hy illustreer dit in so 'n manier dat hy sê dat dit is soos 'n liggaam wat nie 'n gees het. Hy is dood, dood, dood. In die oorspronklike taal. 3 keer, dood, dood, dood. Het jy wie iets gekry? Jy gaan ons geraak. Die hout. This week has been difficult for me. I can Sure. I've I always can identify. I've always held Paul in very high regard because he wrote most of the New Testament. So in a way we are supposed to look up to him and take what he says as true because it's in his word. But a friend of mine sent me something on Facebook, or Spirit Work, about the warnings that we have, specifically related to people who call themselves an apostle. As Pastor JP said the week before last, that the only way you can be called an apostle is if you had actually walked with Jesus. So how dare we, or Paul himself, call himself an apostle? He never walked with Jesus. Why? I did a little bit of research this week with regards to the warnings that Yeshua gave, specifically relating to wolves who stand behind a pulpit. Same thing. Unfortunately, they didn't have a pulpit. They had writers who wrote everything for them. I found a lot of discrepancies, or a lot of things that are directly against what Yeshua said. Like Pastor said right now, James said, faith without works is dead. In another book it says, faith without works is like a resounding gong. It's nothing. So, in my research, I found that not only the 5 things that were brought up by Yeshua himself were directly against, or a warning against
false prophets and sheep in wolf's clothing, I've always had a problem with things that contradict Yeshua. And Paul does regularly. I'd love to say that everything in this book is true, but we know that there are a lot of things, like Pastor said, that are not in this book right now. I mean, there were 88 books originally in the original Bible. We only have 66 right now that are in our canonized Bible, even if you go back to the King James. So, what do we not know? That was my question. I thought that I was skilled and that I had a lot of knowledge when it came to the Bible. But this really threw me into a tiz. I had to ask myself all of these things that have sounded so wonderful in Ephesians and Romans, and the way we as the church are supposed to act and react and live, were told to us by Paul. He gives us very definitive outlines to the way we as the church, he refers to the church. He's one of the only apostles that refers to the church. Can I ask you something? How much of what he wrote would you say is valid? And by what you said now, he wrote a lot. He wrote more than half. He wrote Okay, all how much of it is valid? when I went back I'm not to trying to debunk anything, please don't get me no, wrong. but that's I'm what we're just trying to asking. do. We're trying to debunk or validate his words, because Okay. what it comes down to is that Yeshua himself said that in the end times, which we're all living in right now, we are going to be led astray by lack of knowledge. The Bible also But says, not- seek and ye shall find the truth. Correct. But it's not lack of knowledge. Lack That of, Yeshua said. lack of the truth Yes, that's right. of the truth. Knowledge you can get from an encyclopedia. Truth only comes from Yeshua himself. Okay. So I myself have had to spend a lot of time in prayer trying to separate the fallacies or false truths and run it up against what Yeshua said and the original 12, which excludes Paul. He was never there. He never walked with Jesus. So having had a lot of time in prayer, I've found that there are one or two things that irk me. According to Yeshua and the original apostles, we are supposed to be from the 12 tribes of Judah. And we are, because of that, we have, if we accept Yeshua as our Lord and Savior, we will go to heaven. We have the Holy Spirit in us, we're washed in His blood, we're sanctified, we do what the 10 Commandments say, we will go to Say heaven. that again, according to? According to Yeshua. Yeah. Okay. Now, Paul says, I actually call it the seed of Abraham. correct. Paul says that anybody, black, white, left, white, straight, gay, whoever, if you accept Yeshua as your Lord and Savior and are supposed to be sanctified, you will go to heaven. But that's unbiblical, That is not because true. it's written in your book of life before you are born whether you are called to go to heaven or not. That's what Yeshua says. So heaven isn't for everybody. You said it last week or the week before. That's a difficult thing to deal with. And for me, being part, I actually had a problem when I heard that, and then I realized God sees everything, the past, the present, and the future. So He knows who's going to do what before the end of everything. And that's why I think, personally I might be wrong, that He says not everybody's going to go to heaven. Because He already knows in the future exactly the path that each of us will take and the choices we're going to make. Am but I it's right or down am to I our wrong? free will. Yeah, free will. Free will. But yet we don't understand that fully because we are living in time. God is out of time, He created time. That's why we don't fully, or most of us don't fully understand that. Even knowing past, present, and future by looking at it. Ons skryf gee waar dit staan wat enigiemand kan jy na die Here toe gaan. Paul says, go to, I
think one of the verses that he spoke about was he went to go meet with the super apostles Ja. in wherever, and he said that they agreed that the apostles, original apostles, were to preach and bring the gospel to the Jews, but his calling was to go to the nations, to everybody, Gentile. the Gentiles specifically. Now, if we are going to stand up and say that that is truth, there needs to be validation by Yeshua himself, both Old Testament, New Testament, they need to validate each other, because you can't have one without the other. Now, not all Gentiles are going to heaven. No. Unfortunately, are any Gentiles going to heaven is the question that I've asked myself this week. But it's the same thing. It's not the same thing with Israelites or whatever. Same, because they also have to believe the same as everybody else. Come again? Die Israeliete ook, kyk. Ja. Wat se naam dat hulle ook die Here sal volg en nie teen die Here draai nie. Of is dit nie so nie? Wat Maar van dit dit? is Wat- nee, ek probeer net wil net uitvind. Nou, die wat nou in Israel is nie Israel. Ja, is die Dit Jews, ja. Jode, Edomite. Ja. So as hy nie 'n Israeliet nie, dan is hy Edomiet dan. Wie? Die Nee. Daar is Edomiet en Israeliet kom met dieselfde Ja. baarmoeder uit. okay. Jakob en Esau. Ja, Jakob het God lief gehad, en Esau het hy gehaat. ja. Met die gevolge. En ek het hierdie al julle wat al 'n rukkie is, het ek voorheen gesê in, Ja. in dienste en sonder dat ek besef het, is dit 'n waarheid. As jy kyk na vandag, die wit, for lack of a better word, wit ras. Daar word 'n poging internasionaal gemaak, wêreldwyd gemaak, om die wit ras te eradicate. Met ander woorde, ons kyk na gemengde huwelike, die topdek huwelike, mengelmoes, liquorice all sorts. Ja sê, moenie met die heidene nasies meng nie, Ja. sodat julle nie hulle gewoontes aanleer en hulle gode aanhang nie en aanbid nie. Dis in die Ou Testament. Nou sê Yeshua in Matteus 22, sê hy, jy moet Here jou God lief hê met alles wat jy het en is. En jou naaste soos jouself. As jy dit nie gedoen het, het jy die hele wet volg. Want as jy hom lief het, sal jy die res doen. Sonder met enige voorbedagte rade of uitgekiesde wet. Was ek reg? Ja. Dis hoekom hy sê, Yeshua sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Nou as die gebooie weggeval het, as die wet weggeval het, wat gaan aan nou wees? Wat gaan aan? Kom ons gaan kyk na 'n paar skrifte. As ek net iets van wat ruimte praat met iets genoem daar wat ruimte bietjie gewobbel het. You spoke something about a super apostle. Wat is die verskil, ek het dit van dit gehoor, wat is die verskil tussen 'n super apostle en 'n apostle is dieselfde ding? Daar was net Hy het maar net 'n term gebruik. Hoe is dit net 'n Dis nie 'n Bybelse term nie. okay. Maar apostel word gekwalifiseer deur nommer 1. Hy moet die woord gehoor het van Yeshua se lippe voor sy kruisiging. En na sy kruisiging. Matteus 28. Gaan dan eenmaal disippels van alle nasies. Leer hulle alles wat ek julle geleer het om te onderrig. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Sê dit dat daar is toegang vir hulle in die stad. Nou die stad, Openbaring, sê Johannes, word gesê deur die engel, kom ek gaan wys jou, die bruid,
die vrou van die lam. Dit staan spesifiek so in jou Bybel. Ja. En dan gaan hy en hy wys hom die nuwe Jerusalem. In die Ou Testament val Israel en God issue 'n brief van egskeiding. Wat hy nie deurstuur nie, maar hy issue dit. So hierdie volk wat nou beweer word dat dit 'n swart volk was, dit kan nie gewees het. Dit was 'n wit volk. En dit gaan nie oor white power nie, man. Dit is vertraag. Dit is Bybels. Dis hoekom God vir hulle gesê het, moenie gaan meng met die heidene nasies nie. Bly suiwer, bly rein, bly heilig, soos ek heilig is. Sê in die Ou Testament en in die Nuwe Testament quoteer Petrus op. Direk. Wees heilig soos ek heilig is. Moenie gaan afdwaal en al hierdie ander snaakse goed aanhang. Dit is, hoe bly jy heilig? Hoe bly jy heilig? Deur afgesonder te bly. Aan die een kant jouself, een kant te. Om afgesonder te wees. Hoe doen jy dit? Want hy sê vir jou so. Jy lewe afgesonder. Heilige priesterlik, koninklike nasie. Moenie meng met die onheiliges nie. Jy kan nie gaan nou sit die international wat universal movement. Dit is onbybels. In beide die Ou en die Nuwe Testament van die oorspronklike apostels. Nie een van hulle promoveer die meng met ander nasies. Behalwe Paulus. Want deur genade is ons almal nou gered en dis nou ja. God sien nie kleur nie. Hoeveel keer het julle al daai diens gehoor? Baie. Hoeveel keer het julle al daai diens gehoor? Ja. Nou wie daai besluit gemaak dat God nou kleurblind is? Ons het nie eens 'n naam vir die 8ste kleur in sy koninkryk. Maar ons wil sê hy kan nie kleur sien. Julle moet besef dat hierdie het niks met rasisme uit te wyn. By Babel het daar vloek oor die res van die nasies gekom. Dis waar die nasies gebore is. Ek het dit al vir julle vertel. Dit is nie net die meng van tale nie. Nie net die meng van tale nie. Daai twee ouens het nou langs mekaar gestaan en bou. Die een oomblik draai die een na die ander een toe om nog 'n handvol daga te kry. Nou daai een is nou swart en hy's nou 'n Indiër. Of 'n Chinaman. En dan skrik hulle boeglam want hulle kan sien wie dit is, maar hy het nou 'n verskil, hy het nou 'n ander tan. Omdat ons kan kleur sien. Omdat ons in God se ewebeeld geskep is. Want hy kan kleur sien. Dit was 'n vloek. Of die wêreld daarvan hou of nie. Of die wêreld daarvan hou of nie. Jy kan gaan kyk na hierdie afgewaterde justisie reg oor die wêreld. God sê 'n ou wat 'n kind verkrag moet vrek gemaak word. Hy en sy hele familie. Gaan lees dit in Deuteronomium. Ons sê nee. Ons sit nou in die Department van Correctional Services. Ons gaan hom korrigeer. Ons gaan hom fix. Waar kom jy aan daai onsin? Nou moet die ou wie se kind verkrag en vermoor is, betaal vir daai vark om te vreet vir die res van sy lewe. En TV te kyk en ek weet nie wat hulle die jowers doen nie, maar Daar was nie sulke goed soos tronke daar's water. gewees daar in die Ou Testament veral nie. Daar was nie 'n ding gewees as tronke in die Ou Ja, daar Testament was. nie. Was daar? Ja, Petrus hulle was nou. Ja, maar part van die Ou Testament. Daar was gevangenes gewees. Josef was in een. Okay, ja, dis reg, ja. Maar daar was ook 'n cities wat geskep was Ja, wat die
weer by ongeluk iemand wat het doodgemaak en goed jy kan gevlug het. En hy sit, ja, hy steede sodat hulle jou, die families jou nie Weet jy waarom? doodmaak nie. My vraag is hoekom het dit stap wat gevat? Omdat ons smarter is as ons skepper. Ons dink. Ons kan dinge beter Ek gaan daarso vir Marie iets sê. Ons doen Marie, want dan sal die helfte van die parlement gaan. ja. Jy sien as daai doodstraf vandag gestaan het. Sou vandag se hofsaak nie eens gebeur het nie. Ja. Want daai soort sou nie eens daarvan gedink het om sulke eenvoudige goed aan te vang. Hy weet niks van 'n vuurwapen af. Hy gaan 'n outomatiese vuurwapen in die lug hê. En nou is hy die bees nie. Hy's 'n sot man, hy's 'n toese kleierse ding is. Hy het geen geleerdheid. Almal het al sy matrieksertifikaat gesien. Maar ons is mos smarter. Ons besluit ons skaf die verbond met God af. En dan gee hy dit vir hierdie barbare, die land. En dan wil ons kerm daaroor. Wat het ons gedink gaan gebeur? Maar kom terug by die punt. Kom ons gaan kyk na 'n paar skrifte. Iemand kry Matteus 7:15. Wie dan? Ja. Dis Martin duidelik. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne 'n roofsugtige wolwe is. Nee dan. Ja. Kom ons kyk na Romeine 11 vers 1 iemand en iemand anders Filippense 3 vers 5. Bes in vers 5. Ek het al vers 1. Yeah. Romeine 11:1 Ek het Dis al het Filippense 3:5. Bes in 5 dit. Romans 11:1. Voor hulle lees, uit watse bloedlyn is Yeshua gebore? Benjamin. Juda, Ja, Juda. Juda. En die apostels? was hulle nie? Hè? Dis wel vir hulle nie uit verskillende stamme is nie. Maar kyk net wat se area uitkom. Hulle was Judeërs, Ja, Juda. Hulle was vissermanne in Galilea gewees. In Judea. En ons is van Abraham, né? Ons is van Abraham. Sover die Bybel sê ja. Nou, maar wat soek ons hier? Kom nou daarby. Die lyfskrifte. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer. Benjamin is die stam waaruit die Fariseërs en die Sadduseërs opgestaan. Was hulle nie die swakste stam nie? Wat? Die swakste. Het hy nie uit die swakste Ja. stam uitgekom nie? So sou. Die heel eerste koning van Israel was die stam van Benjamin en hy het nie so lekker gegaan met hom. As hy dan uit die swakste stam uitkom, wat bekragtig hom presies om die res van die wêreld tot inkeer te bring alleen?
Jy waaroor gedink? Kyk, daar's baie nuttige goed wat ek al gelees het van. Ek het al hele dienste uit sy boeke. Maar ons kan nie 'n ding oorsien, omdat ons 'n ou lyk. Dit is nie hoe die wet werk. Dis hoe die wet vandag werk. Ek praat van jasse. Dit is hoe die wet werk. Die volgende ene, Matteus 15, vers 9. Okay. Ja so? Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Sal wat daar staan. Ja, 15 vers 9. Matteus 15. 19. O, 19. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuies en lastertaal. Matteus. Matteus 15 vers 19. Ja. En dan sê hy daarna, dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Hierdie stuk gaan oor Yeshua wat verduidelik dat die een wat die wet gaan breek, die minste is. Ek kan nie die hoofstuk gaan lees. En Paulus se naam Paulus, sy naam was Shaul geweest. En toe is dit nou verander na Paulus toe. Van Saulus na Paulus toe. Beteken die minste. The least. Klein. Dat beteken klein ook. Ja, kleinste, minste. Whichever way you want. That's dan kyk jy volgende. Matteus 24 vers 26. Luister mooi wat jy hoor hier. 24 vers 26. Ja. Okay. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Okay, kom ons kyk gou na Handelinge 9 vers 22 en 26. Ja, Waar het hierdie gebeurtenis met Paulus gebeur? In the wilderness. Op pad na Damaskus toe. Handelinge 9 vers. Dis die wildernis. Ja. En na 'n geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring, daarvan af, nee. En hulle plan het aan Saulus bekend geword en hulle het op die poorte dag en nag bewaak dat hulle hom kon ombring, maar die disippels het hom geneem en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie af te sak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer Handelinge 9, 23. 22, van vers 22. Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat hy Yeshua die Christus is. Hoor julle dit? Het julle dit gehoor?
Ja. Wat het julle hier gehoor? Wie het Dat iemand hy Bybel? dat hy Yeshua die Christus is. Dit wat jou Bybel is. Ja. Wie het die Engelse Bybel? Ek Ek proving that this Yeshua is the Christ. Die de oude is. But so increased all the more in strength and confidence the Jews who dwell in Damascus, proving that this Yeshua is the Christ. Dis Yeshua. Which is? Hy glo dan nie in Yeshua dan, want hy nog Saulus is. wat dat hy Jesus die Christus is. Hulle glo dat hy Jesus die Christus is. Dit is vir my klink. Dat Paulus Die Jode, ja, dis wat dit daar sê, ja, die Jews. Jode. Wat hulle kom verlos van kyk, op baie stadium was die navolgers van Yeshua was bestempel as 'n sekte gewees. Weet julle dit? Weet julle dit? ja, Nou, wat doen 'n mens met 'n sekte of 'n kult? definitief dit. You eradicate it. As jy gaan kyk na die wie die groen Bybel, het iemand op nie. Ek het geskok as jy daai. Maar lees dit by 26, dit is dit. Does the third appears for Constantine in religion of hardness Christianity? Die wat? Constantine. Is het Constantine in Die religion of Konstantin is hardness? 300 jaar na hy. No. Verse 26. 22. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was really an apostle. Het julle dit gehoor? Julle het gehoor raak. Ja. Nou as ons almal van dieselfde gees is soos wat hy toevallig skryf. Sal hierdie gees van God dan nie aan ons bevestig dat hierdie is 'n lid van die liggaam nie? Ja. Ja. Wat sê julle? Ja. Wie van julle beoefen die gawe van onderskeiding? Nie altyd nie. Niemand. Altyd. Twee mense. Ja, daar so koffie en Weet julle wat reg en verkeerd? ja, Hoe weet julle dit? Is dit dan nie gebore? Hoe weet jy dit? Hè? 10 gebooie. Jy voel dit. ja, As jy besig is om kom ons vat 'n geld maak skiet na te jaar. Nou voel ek 'n ding hier. Hier. Nou gaan ek net sê, hoor jy so? Die kyk hierdie ding, wat dink jy? Nou, en ek gee al die benefits so van Ja, nou voel ek dit ook nie. dit sien jy nie, dit lyk nogal Dit reg. lyk saaf. Ek soek nou toestemming om teen my beter wete te gaan. My beter wete is vinger van God se gees. Punt. Maar as jy vrede in jou hart het, het jy niemand se toestemming nodig. Dan doen jy daai ding en jy seën die liggaam. Sonder iemand se opinie of goedkeuring of toestemming. Hè? Jy weet hier.
besig is met die verkeerde ding. Jy weet hier wanneer jy besig is met die regte ding. Hoekom? Want hy alles kyk. Dit is die sitplek. God se gees in jou liggaam. Die jou kop. Ja. Hy sit nie hier nie, so ja. Hy moet sê, sit hier. Ja, dis jou apostels. Dis wat jy apostels. But then Luke was ook nie 'n apostel. He was just documenting all the events before the crucifixion and after crucifixion. Correct, he wasn't one of the 12. Yeah. Although he was at some of the gathering before the crucifixion. Dis hoekom met daai gunshot, sy boek is soos 'n fotoalbum. En then. Dan is dit heeltemal 'n verskillende scene. Jy het al opgetel. Ja. Sy gunshot. Pastoor, kan ek iets vra? Daar's 'n tannie wat saam met my werk, maar sy's 'n apostel. Nou, Sy 'n apostel. ja, Nee. Is hy 'n ou stoel? ja, soiets. Sy is in die ou apostoliese kerk. Ja. Ek weet maak meer sin. Ja. Maar sy sê hulle dra elke Sondag hoedens omdat toe vra ek maar hoekom? Sê hulle om die hoof te cover, wat bedoel jy dit? Ja, Kom, hulle bang iets van, hulle moet daar nie hoe dit. Ek verstaan ek nou nie daai deel, hoekom moet hulle elke Sondag hoedens dra en hakskoene? Paulus skryf en hy sê dat die vrouens moet hulle hoofde bedek Ja, vir die engele. ek verstaan nie. Ja nee, as dinge jy nie kan Dit sien. klink of hy dink die engele, nog 'n batch engele gaan weer val. Ja, hy sê so. hè. Hoekom het die tweede batch engele geval? Come on man. Jy val. Vrouens. Nou Vrouens. kan die 200. Ja. Okay. Daar gaan nie 'n derde lot wees nie. Hulle was nie wat alles besoedel het. Daar gaan nie 'n derde lot wees nie. Nou hoekom was die ander apostels bang vir die ou? Lees dit weer. Lees dit hier. Vers 26. 26:22. Saul het al kragtiger geword en die Jode wat in Damaskus bly verontrus deur te bewys dat hierdie een die gesalfde een is. Hoekom sê nie Yeshua nie? Hoekom sê in julle Bybels in die ou vertaling? They believed not that he was a disciple. They believed not that he was a disciple. Why not? Want hy And het ons who hulle is he vervolg. They're talking about? talking about Paul. Saul, Who didn't believe it? the disciple, The rest, the original disciples. the original disciples. But you see, it's like when you say to a child who suddenly starts behaving and then you start to think, okay, we'll see, because you know what his past behavior is like. So they knew what his past behavior was like. They knew what he was famous for. So he had to prove himself in a way. Yes. He would have to prove himself in But a way. wasn't Ananias and him together now? The other apostles here Ananias. So if this was the case, why is Ananias silent here? Why doesn't he defend it by way of witness? Scriptural or otherwise. Sure. Ah, Ek maak nie 'n stelling nie, ek vra 'n vraag. Ons julle moet besef, ek weet nie wat die uitkom van hierdie ding gaan wees. Ek probeer nie iemand uitmaak as 'n valse net sommer omdat dit my pas nie. Maar die manier hoe dit my pad langs gekom het. 3 weke terug, ekskuus. Sit ek en hy in gesels en hy forceer niks op. Hy noem 'n ding en hy sê vir my, gaan doen jou eie navorsing.
En onmiddellik word ek herinner aan wat ek al 1000 keer van hierdie ding afgesê het. Geloof sonder werke is dood. Tog sê Paulus dat die geloof is ons gered. Die geloof in genade alleen is ons gered. Jy glo in wat? Glo in. Glo jy as jy met jou val en dra almal blou hoedjie? Waarin glo jy? Ek glo in God. Waarin glo jy? En wat sê hulle? Gaan maak disipels. Hoe doen jy dit? Jy moet die wet onderrig. Ja. Nee, ek glo dat ek kan die wette wat ek like onderrig. Alles. Ek versie wat ek onlangs gegee het, hoe dit sê, ek weet nie as ek reg of verkeerd nie, maar staan in die skrif. Ja? Die geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dit staan waar? Hebreërs 11 vers 1. Daar is 'n waarheid daar. Jy gaan nie. Ja. Daar is 'n waarheid daar. Maar dit is al. Kan ek gou-gou- Sorry. Ja. Kan ek gou 'n voorbeeld gee, né? Ek wil moeite. Kom ek sê nou vir argumente daar waar ek sê vir julle ja, ek wil nie rondneek nie. Ek wil nie rondneek nie. Maar ek bly my vrou verneek. Hypothetical nie nou hè. Sal julle sê as ek dit dan nou aanhou doen, sal julle sê dat dit is waar wat ek sê. Dat ek wil nie. Verstaan? So die bewys van dit wat ek doen is die bewys van my geloof. Maak dit sin? Your actions are Maar, ja. your actions are a direct reflection of your belief Ja, or your true belief. ja. But that's why being a disciple is living out your faith. Living out, it's an action. It's not just a belief. Not passive. Ja, Ja, dis die hele as baie jy sê passiviteit. as 'n papegaai sing soos 'n kanarie, is dit nie 'n kanarie nie. Hy bly 'n papegaai. Maak dit sin? Ja. Die doen en die gedoen en die woord, die daad en die woord het instem. Kathy. Don't you think also that just as the first 4 books of the New Testament are written by men who followed Yeshua, not Luke, but it was there a lot of the times. It was their what they saw, what they experienced. They wrote that. The books of Paul, was it not what he experienced and how he perceived Christ to be in his life? So what he is writing is a lot of times when we bring word, we say that It's true. who does the Holy Spirit speak to first before we bring a word here? Speaks to the person that's standing there. So we get a word and we bring it over what the Holy Spirit has shown us. So is Paul not writing what he has experienced, what Yeshua has done for him? Yes, he's not talking about faith with works of faith and all that, because he didn't experience that. James, on the other hand, comes and he says that works without faith is dead. But James was Yeshua's brother. So he saw what Yeshua did. He at first, and he grew up with Yeshua. He saw what Yeshua did. His understanding of Yeshua and what he experienced was different to what Paul had. And so every author in the word had a different
Are you listening to yourself? Yes. Am I right or wrong? No. Are you listening to yourself? No, I'm talking about- All the other perceptions stroke one way. Ja. Yes. All deviate. But then why is it there? Why is it in the Bible? That's my question. And Was there a Bible with? No. King James, who was a 33rd degree Freemason, hired 200 cardinals and bishops to put that you have there together. so that was his writings. That was Paul's writings. Yes, what we have in front of us today might not necessarily be. Can you I perceive feel this? like you, because I also asked Brian, okay, but was God not talking to Paul to write also and do it? And I don't know. That was my question. Let's take a stupid example. Paul says that it's a shame for a man to wear long hair. Did you know that? Ja. Julle het geweet? Dis 'n skande vir 'n man om lang hare te dra. Hoekom? Hoekom? Omdat hy 'n kaalkop was wat nie hare gehad het. Hoekom? Het jy al gesien hoe dra die fariseërs hulle hare? Lang. Seker toshokkies hier. Ons weet dat Yeshua het lang hare gehad want hy was in Nasaret gewees. Geen neem het ooit sy hare geraak. Sy hare was afgeslaan. Deur sy ma. Gaan lees die geskiedenisboeke van Israel. Maar dit is nou 'n skande. So wat doen jy nou? Wat doen jy met hierdie statement wat jy nou maak? Ek en my oorlede pa het beide gesê dat hierdie Paulus is heel waarskynlik die heiligste ou in die Bybel na Jesua. Maar hier een ding het my vir jare al pla my al vir jare. En ek het dit probeer wegredeneer. Dis hierdie ding van geloof sonder werke is dood. En as jy in die evangelies gaan kyk, dan is al die gelykenisse draai om dit. Jy gaan steek mos nou nie 'n kers onder 'n emmer weg nie. Nee. Jy allemaal uit, hierdie vat aksie, dit vat, jy doen iets. Jy wag nie tot die ding die emmer in die brand steek en die huis brand af nie. That's judgment for stupidity. Verstaan julle wat hier aangaan? Ja. Hoe voel julle daaroor? Hierdie is nie 'n ding wat one-sided is nie. Hierdie is 'n ding wat ek het al vrae in my verlede gehad hieroor. En niemand regtig gehad toe om mee te gesels nie, want soos my pa oorleed. Maar nou wat nou? Kan ons jy weet wat, en ek praat nie nou van enige kerk, ek praat van AGS kerk. Het of soortgelyke kerk. Staan hulle mos as die skrif gelees word. En dan word daar uit die sendbriewe uit. Maar het julle al die ander ouens se sendbriewe gelees? Jakobus, Petrus, Johannes, het julle? Ja. Het julle agtergekom dat hulle verwys die hele tyd na Yeshua se lering? Ja. Dit strook daar. Gaan doen 'n studie daar. Doen jy self begin. Paulus aan die ander kant het 'n downplay op het. It's me, myself, and I. It's what he did, it's what he's experienced, it's how he's handled things. En hoe hulle geleer The het way is that ons he writes from. So, like you said, it's his experiences that he's put onto paper. But, like you said, it doesn't point directly to Yeshua or push everybody to Daar's Yeshua. 'n paar plekke waar dit teenstrydig is.
So you can say that he's writing Right. Wie hier glo in jou? so you can this is what Is dit genoeg? yeah. Nooit nie. David praat van my gebooie en my wat? Werken. Werk. Insettinge, werke. Jy moet jy nou dan iets doen. Maar hy gee jou daai opdrag, gaan heen maak disippels. Dit is werk daai, dit is En nie hierdie disippels onder ander nasies, moenie verward raak aan. Daar is 'n plek vir God se mense. Yes. Speaking about that, Matthew 15:23, Jesus did not answer a word. So the disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps on crying out after us. Yeshua answered, I was not sent to the lost sheep. I was only sent to the lost sheep of Israel. That is not what Paul says. That is not what he preaches. He preaches directly to the Gentiles and the other nations. Now, if Yeshua himself said that he came to the lost sheep of Israel, that's a direct. Why is this? Does this make sense to you? Because Israel is the dress of the bride. Is there what? Jerusalem. Grace. Amen. Yes. Does this make sense? Yes. You are not the bride. Therefore, Israel will enter, and the rest will stay outside in paradise. Yes. So there is a way of salvation for them. But because of the sins of the fathers, doors been shut, and they've been marked, stamped. Hierdie writings van hom, okay, wat hy nou praat en so aan. Dit klink vir my maar soos 'n autobiographical boek oor homself se eie lewe. En nie dit wat eintlik die waarheid was en wat eintlik plaasgevind het toe nie. Dit was Ek sal nie dit sê, ek sê so ver. It's his truth. Maar ek sal kyk, ek weet nie wie het hierdie boeke gecanonize. Want jy kry dit in Geneva. Wat ouer is as die kinders. So ons weet nie wie dit gecanonize. Jy moet skree daar, ek sien nie die hele tyd. Nee. I also think though he was ostracized to a certain degree, and perhaps that's what also comes up. I'm not defending this thing yet. I need to go and think about all this, what's going on tonight. But what I'm saying is he was ostracized because of who he was, and then now he's saying that he's a follower of Christ, but even there it says the disciples, they didn't believe it. So, you know, that's perhaps why his writings are so self-centered. But to me, it's a lot like, that's just his experience that he had with him through Yeshua. And that's what it sounds like to me. But yeah, I need to go and read a little bit about this. But I'm also going to say that if you can even read all of Paul's writings, but when you get to James, then you know that faith without works is dead. You know, it's like you said now. You don't just believe in God and that's it finished, because then we'd all be going one way. How many people say, you know, I believe in God? We'd all be going one way. You've got to do something. You've got to live a life of holiness. And with holiness comes with doing things for God, working for Him. Where He calls you, where He goes, what you know, that's. But yeah, But does this actually qualify his teachings to be scripture? That's what we need to establish. That's not grace. Pastoor Marie sê, Nee, ek is nou gaan doen. Kyk, hierdie is ek druk niemand in. Julle moet verstaan, hierdie is
amper 45 jaar se kennis wat ek nou moet reshuffle, rehash. Alhoewel ek God nie my hele lewe gedien het nie, het ek groot geword in 'n prediker se huis. I've got a question. Like God was giving the commandments, the people, the slaves, and everybody else, what was dwelling with the people of Israel, they had to be circumcised. And move in the back. Protected. Yeah, but Paul was also, Timothy was not circumcised, and he was arguing with Paul that gentle people don't have to be circumcised. But on the other end, he didn't self-circumcise Timothy. So that's what God did, gave the commandment. God did gave it himself. He cannot change it. Exactly. Just one example. Funny that comes to remembrance, eh? Yeah. Did you hear that? Yeah, something about circumcision. Timothy. Timothy was circumcised by Because faith. he basically justifies the saved Gentiles not to be circumcised. When God tells the Israelites, the wilderness, that the foreign slaves and maids, their sons, has to be circumcised, and they ought to move in the back behind Israel through the wilderness. What? Why did they have to get circumcised? Because Was God it said health so. reasons or what? God said so. Yeah, God said so. God could do his reasons. We don't I don't think when understand. he told Abraham about circumcision, he said to him, listen, there's a couple of health points here that You're set who's apart. still alive? You're set apart Yeah. by doing that because the rest of the world is uncircumcised. We are physically circumcised so that we are set apart physically. Also in the old days, they all used to pee together. Was one of the reasons that I've heard of. So when you would go to a lavatory and go and wee, people would see that you are a Jew. You are physically set apart. I'm not going to say anything. Okay. But we have to be spiritually circumcised as well, is what he says. Yeah, he downplays it a bit. But it is what it is. And therefore, if the boys are serious about serving him, I don't know. So dit was net verkeerd as dit nie gebeur. Ek gaan nie It's daai one kol of Paul- it's one vat. of Paul's teachings that circumcision and non-circumcision matters anymore, but God says it matters. Yes. That's why Rudy got You see, when we circumcised get at 40 years down to the point blank truth, there's no way to get past this. When God says a thing, you obey that thing, not with your opinion about yourself or your mates or whatever. You do what he says because you love him. What sayest thou? Ja, hy sê God verander nie, so dit is dit verander nie. En Marie wil iets vra. Ek wil iets vra. Hoekom is Paulus het hy teenstrydig teen die woord teen Jesus gepreek en hoe is daar ander boeke ook teenstrydig teen Jesus? Nie een van die ander apostels nie. Nee. Dis wat ek nou gesê het. Jy kry in Johannes, Petrus en Jakobus en Judas, alles wat strook met die woord. Hy net Paulus. Nou kom dit Paulus het He didn't walk with Yeshua, hoekom? you see. He Kom didn't ek- walk with Yeshua, the others walked with wie het wat se apostel het vir Judas
vervang. Jonas Iscariot. Is dit nie Tom wat se naam nie Stefanus. Stefanus ja. Stefanus het hom gehoor en gesien. Het hom geken. Jy is reg ja. But when they were deciding, sorry, Paul Stones, Stephen. Paul Stones, I just want to say, and also when they chose the person to replace Judas, the two things that had to have happened was that they had to have walked with Jesus from the beginning, so they had to have walked with him. That's why he was chosen. And the other one, I don't remember what the second one was, but there were two voorwaardes to Die be apostel. Had to able believe his to be replaced. One of them was walking with him and hearing his teachings. I don't know. Having walked with him from the beginning. Ek weet die van julle het al die bergpredikasie van die Sermon on the Mount. Ja. Ek het ook gelees. Het jy? That confused my boy again because I don't understand the parables that he uses. But I get it. Does it sound anything like Paul's writing? Just that one event. Does it sound anything like it? Yeshua's teachings are very, very black and white. Yeah. Paul's teachings seem grey areas, all inclusive. But that's not what Yeshua says. It's not all inclusive. Yeshua said, simple, another verse here. Matthew 15:3. Jesus replied, "Why do you break the commands of God for the sake of your tradition?" There's no black or grey area. It's not because your grandmother's grandfather's pastor said this. What God says is what God says. Amen. But stop. Puntstreep. Which is scary. I mean, we're also, I see the confused looks. Ja, nee, totaal nie My so. wife is the same. Right now, she's freaking out because we've all believed every single word that is in this book, which we've been taught to do. No, we were told to question and make sure and confirm through Holy Spirit and Old Testament Maar hy writings. sê hy ook goeie ondersoek alle dinge en bou dit goeie. And confirm it in Old Testament writings. Ja. I'm going to confess this. I've never believed everything that's in the Bible because there's too many things that actually runs against each other. There's no flowing in all the sections. And this is obviously because of Paul. A lot of the books in the Because New I Testament. did not know that Paul wrote half of the Bible. So this No, not half of the Bible, half of the New New Testament. Testament. sorry, half of the New Testament. And that is why it does this. And I've never understood why. So Is it- I always had question marks about it. Is dit Paulus wat gesê het ons dat die mense wat die wet onderhou is nie onder die wet nie, maar is onder genade. Dis hy. Ja. Wat What does wat God- kwalifiseer what does hom God om say? daai stelling te maak? What Ja. does God say about that? If you do not follow my If you commandments, you if will you not love go me, to heaven. if you love me, keep my commandments. There's another one. There's There's another one. Okay, sorry, Lord. There's another one. So, Ons gaan 'n koffie drink by daai huis en hy gaan my alles vertel. if you What just- what qualifies any person to actually make that change? Nobody. nobody has the right to change the Pride, laws of God. guys. No, nobody What's has the one of right. my favorite pride words? Yeah. Nothing can qualify you. Not because you use the term of the blood now and then or the spirit now and then. If God says a thing, it stands forever. Amen. Alles, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan. Ja, men. Jy wag. Yeshua sê. Last year, November, I was in Cape Town. Now, my mom has walked the path of the Lord for a long time. She doesn't go to church anymore because of exactly what we are dealing with in the world right now, which are these false teachers and preachers that the church is a building.
she has never believed that. We sat last year in November going through Paul's teachings, and she said to me, I remember it so vividly, I can't believe his prideful nature. And I said, but how can he have a prideful nature? It's Paul. It's Paul. It's the man who wrote half of the New Testament. Now, we have got a lot, me myself, I've had a lot of teachings from his teachings. I have, and I've tried to live them out. But going back to Old Testament scripture, you can't, because it is in direct controversial or controversy against what God says. He says, love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and love your neighbor as you love yourself. That is good enough. And that will fulfill the rest of the eight gebooie. No. Of course, it doesn't. It doesn't. Oh yeah. It's wrong. It's wrong. If you're not following the 10 Commandments, you're going to hell. Not because I say so, because God says so. Yahweh says so. The disciples say so. Paul is the only one who says the grace, God's grace, is good enough. It's not. It's not. And it's not. It's not good enough. Your works and your fruit have to be a direct correlation to your belief system, which is we are either disciples and children of the Lord Jesus, of Yahweh and God Himself, or we are not. And please don't take our word for it, like Pastor says. Let Holy Spirit Tonight happened because of the fact that I've got teachings on ice, which contains scriptures from his book. Galatians 5 verse whatever. Fruits of the Spirit. I mean, Fruit, that's what gifts, we armor. The gifts, the ministries, all of that. So now, I'm not saying it's taboo. Exodus and Galatians. What I'm saying is, can we justify this as scriptural truth? God breathed truth. That's what Scripture is supposed to do. God breathed truth. So would I be right in assuming I should perhaps ignore what he wrote until it can be clarified? You're going to clarify it. As hy You've got to go read it to clarify it. jy gaan moet gaan kyk of Moenie lui wees nie hoor. Jy moet gaan kyk, jy moet weet waarvan jy praat. Jy moet weet waarmee jy besig is voordat jy net sulke goed doen. Moenie omdat ek 'n vraag gevra het, nou gaan sê, "Oh, No, I'm curious now. nee." And advice go back to the original scriptures. Like Pastor JP said, he's got the original Arabic, the Hebrew. I haven't read that up until this year. Even the original Greek is very different to what we find in this today. There is no such thing as the original. Nee, Because Greek wasn't original. ja, it was Aramaic, No, not. Hello, sorry. Aramees. Aramees. Sê wat Aramees. Was Israeliese slang, straattaal. Ja, Yeshua het dit nie gepraat nie. Ja, uit die weer ek gepraat. het dit nou uitgevind. Yes. Yes. Ek het dit nou uitgevind. Gaan lees jy Onse Vader in Hebreëus. Dan kyk jy wat gaan aan. Is dit daai Bybel wat ons gekry het? Nie daai Nee, daai is dalk daar. Maar ek praat van jy gaan trek die conscript en dan sit jy direk op 'n translating app. Okay. Dan kyk jy wat staan. Sure. But die movie wat Mel Gibson het gedoen het, The Passion of Christ, ons hele movie was gemaak in Hebrews. Ja. En ek het gewonder hoekom, want Aramees was die taal van die dag gewees. Maar dis die taal van die gangsters gewees. Aramees. Ja, Petrus het daai taal vlot gepraat. Hy kap sommer so oor af met 'n witgat met hier Getsemane.
Die vissermanne kon dit praat. Ek was onder die indruk dat hulle kon nie Hebreëus verstaan nie, hulle kon. Hulle kon nie Grieks verstaan nie wat die commercial language of the day was. As is Engels vandag is. Daar was nie oorspronklike Grieks nie. Simpel. Hoekom sal Johannes Openbaring aan sy broers in Jerusalem skryf in Grieks? As hulle nie skool gegaan het nie. En dit is lewe en dood. Wat help met ek skryf jou 'n ding wat alles kan verander in jou lewe vir die beste. Maar nou skryf ek dit in Swahili. Jy gaan nie eens weet wat jy lees nie, want jy weet nog nooit van julle nog nooit gehoor van Swahili. Wat taal het dan hier so lank gepraat dan? Hebreëus. Hebreëus, die taal van God. Die taal van Ja. Wat Adam gepraat het toe hy geskep is. En die voorreg voor die voorreg van die aarde, wat het hulle dan gemaak? Dit moes dieselfde gewees het. God, hy sê, ek is God, ek verander nie, Malagi 3:6. So sê dit, die taal van voorlag tot nou is Hebreëus. Was jy, laasweek Sabbatdiens was jy? Ja, toe praat hy van, toe sê hy vir my, hy het 'n angelic taal. Ek sê, nou wat die taal? En dink jy nog steeds is so? When you get shown truth, you wipe the egg off your face, you say, oh, your face is forgive me, what's right is right. Ek weet nie waar ons gekom het aan die gebabbel wat ons gedoen het nie. Because we were copying somebody who prayed over us. Ja. Because they lay hands on you and say, just repeat after me. And you're just doing it. Sid Roth. Sid Roth, have you ever seen his show, Supernatural? I've heard of him. I haven't watched him. Hy sê die, tonight I'm going to teach you how to speak in tongues. En dan begin hy te jabber en sê vir hulle, gaan vinniger. Dan is dit een moviese kokkai, lawaai en die God wat ek dien is 'n God van orde. Sy woord sê so. So they'll stand like this and they'll put their hand on you. And then just speak after me. Praat net after me. Maak jou mond oop. Maak jou mond oop. Steek jou tong uit. And then you start talking. Hoe vat hy so? Ja, maar hulle forceer jou. Ja. En nou Sofie, 5 mense wat onder jou tale praat. Ja, en dit is hoekom ons hierdie sessies op 'n Sabbat het. Ja. Ons krap die aanbrandsel onder die pot, krap ons weg dat hy skyn weer deurkom. Daar het soveel rubbish oor die eeue daar vasgebrand. En hier word dit vir ons gegee so. Ek weet nie hoekom, maar dit gebeur. Ek het al, my vrou sê julle sê, ek het al baie keer gevra, sê weet jy wat, ek vra die Here, gee my happy. Dan kom jy met hierdie goed van ek moet vir mense sê, moet ophou bid vir Jesus. Wat? Ek gaan vanaand vir julle ding op die groep post, op die JJ groep. Of die, wat is dit nou? Why? Of julle daar ding post. So, Jesus is 666. Asseblief Die numeric value 666. Het jy dit gesien? Ja, ek het sien. Het sin gemaak. Ja. My vraag, die topic bly, ek wil net graag, ek het gehoor nou die dag, dit was hier geweest, dit was 'n bespreking geweest, ek wil net weet, mens, eindelijk was Dion, en gesê, praat in tale, dat hy en God hulle mekaar verstaan, die twee mekaar verstaan, dat die vyand jou hulle kan hoor om die. Kom ek jou iets vertel. Hy weet self nie wat hy babbel. Ek
En as hy so sê vir hom ek sê hy lieg. Hy weet waar hy is. Ja, maar dis so. Wel, hy's nou meer deur mekaar as jare terug. Ek weet nou nie. Ek kan ek net gelos noem. Ek het ook gehoor dat die tale wat gebed word is die duiwel hoe dit staan. Ek het ook al gehoor. Ek weet toe goed. Het julle geweet dat sataniste praat in tale? Ja. Nee. Nou hoe Ja. gaan hulle nie verstaan? Hoe gaan die duiwel nie verstaan wat aangaan nie? Jy kan jou gebed verseël. Amen. Jy kan jou gebed verseël deur God se Gees. Help my daarmee. Jy sê vir jy in jou gebed sê jy vir Vader, ek petisie U om hierdie gebed, hierdie gesprek tussen my en U nou te verseël want dit is privaat. Niks met die duisternis uit te wy. En dan sê hy, as julle wat sleg is goed doen vir julle kinders, hoeveel te meer sal ek nie vir julle goed doen. So hy sal dit doen. Hy sal dit doen. As ek begin bid, dan begin laat ek dat die Here dit verseël ek wil. Nee, noodwendig nie. Of hoe nou? Nie noodwendig nie. Daar is goed wat jy privaat het, maar jou gebed moet in elk geval, as jy in die oggend opstaan, moet die duiwel 'n kof seer kry. Ja. 'n migraine, wat pom, toe. Dis so. So iets is wat jy nie wil hê hy moet hoor nie. Dit is wanneer jy vir daai gedeelte vra. Ja, dit is soos, jy weet moet jy in sy arm. So dis nou intelligensie wat gedeel word. Jy verstaan? Ja. Huh? Ja? Hy is mos goed in gesprek. Maar heb jy daai wat hulle sê van ek kan nie jou gedagtes lees nie. Net ja kan dit hoor. So as jy dan dit in jou gedagtes met hom praat en alles, dan weet die Satan dit mos ook dan nie, is dit nie? Gaan jy my hoor as ek hier sit en dink? Nee, hy gaan nie. En hoe gaan jy weet wat ek vir jou sê? Nee, dit is wat ek net al gehoor, dis hoekom ek vra. Ja. As dit 'n privaat ding is, wat ek my vrou en jou in 'n kamer in, maak jy deur toe, bespreek jy dit met maak die saak uit. Ja. Klaar. Jou gebed moet deur God gehoor word, deur die hemele gehoor word. Onthou ek het 'n ruk terug vir julle gesê. Heb je nu weer net weer daar Praat in die kamer pas so ek probeer wat sê u. Sit bietjie nader. Ek kan net so hard praat. Julle skreef 'n fan. Praat er nog hard. Ek gaan hoor. In daai gesprek wat jy verseël. Dit is intelligensie wat gedeel word. Jy soek inligting van God se Gees af. En jy petisie hom hardop daarvoor. Laat die hemele jou hoor. Die engele skaar. Want hier is die ding. Alleen gaan jy nie oorlog nie. Maar as jy God se Gees in jou het. En Yeshua voor jou het. Vader bo jou het en die leermag van die hemele agter jou het. Bring dit. Ja. Bring dit. I can testify to something. I was also one day, it was quite a few years ago, during the COVID, I was also hearing the pastor was saying you can talk in Tala and things, and I was praying to say, Father, I want to also talk in Tala and things. Oh, in the meantime, I already did, but I didn't know. And during the COVID, there was a lady in our workshop, and I thought for myself, let me try to pray over her in Tala. I closed my eyes, a bubble things up, and right there and there, I felt so tired that I had to close my workshop and go home. And from there on, I did knew that's not right. Until I went through the Bible later on, and I did discover, before I read
how disciples was getting the Holy Spirit and they was talking in tale that everybody else did understand them. Op daai. Ek het laasweek iets gesê wat ek dink in ons het gepraat. Hy het my gevra, hoekom sal dit nodig wees vir iemand om te interpret? Kan jy dit onthou? Ja. En ek het iets ek dink van 'n talk gesê, Ja, dat wil ek sê, van hulle gebruik 'n tolk om te vertaal wat jy sê. maar is dit hoe God werk? Dit druk binne jou. As hulle my kan verstaan, gaan ek hulle ook kan verstaan. In tale wat mense verstaan. Nie 'n sinnelose gebabbel. Toevallig is ou Paulus die een wat skryf van 'n sinnelose gebabbel en dan praat hy nou van 'n interpreter. En dan van tale. Hierdie snaakse goed wat weet jy wat? Ek het al hoeveel keer mense gesien wat hulle self veroordeel omdat hulle nie in tale kan praat. Ek het al mense gecounsel daaroor. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat maak my nie goed genoeg vir God? En dan moet jy daar sit hoe goed dat jy duim uit sê. Maar pas hoe kom ons dit dan in Korintiërs? Wie het Korintiërs geskryf? Is dit Paulus? Ja? Dit is van Korintiërs reg deur Romeine reg deur. Yeah, does it make sense? Kyk hoe sien dat vreemde tale was in die oppersaal gewees. Vreemd vir die Israeliete. Van die ouens in die straat. Hierdie kom donkvis en manne praat in my taal. En ek's van Saudi af. Nou wat nou? Iemand het verstaan wat hulle gesê het. En toe kom hulle met die belaglikste ding uit. Hierdie lot is dronk, hoor al. Nou ek weet nie hoe sê jy jouself so slim nie. Dat jy skielik ander ouens se tale kan praat en hulle kan verstaan. That's why they call it a gift, because it's given from Him. It's not for everybody. Daar is nie 'n formule hierin nie. Daar is 'n wonderwerk wat gebeur in voldoening om te doen. Klaar, boom, bang. Kan ek gou iets sê? Ons het woord gegee. Ja. En ek nie iemand gevra het. En soos ons sê wat bid, hoe kom hierdie dammetjie verby geloop? Dis wat nou maar, nee. Ja. En ek is soos sorry, we want to pray. Ek sê die kom wil jy bid, nee? Vir wie? Vir die dammetjie. Wat is daarmee? Die dammetjie is van hom. Oei, my. Maar toe bid sy naam toe. Toe sê toe dan en dan wonder ek, sou Jesus nou Maar jy weet dat dit wat jy gedoen het, mag jy nie doen nie, né? Want die Bybel sê in die Ou Testament, moenie met die heidene nasies meng nie. okay, maar ek het dit nie gedoen. Jy weet nie wat sy gebeur. Hoeveel keer moet ek dit vir jou sê voordat jy gaan weet? Dis wat ek wou toe sê, na die tyd, toe sê ons weet nie wat dit sy nou gebeur het. Presies. Want sy het 'n naam toe gebid. Ek en Jolanda ons Okay. So that's the first and the last one. yes, ek sê dit was die Ja, she will not do that. Yeah, that I know. As 'n ding nie in die Bybel staan, moet jy nie doen. Maar dit En as daar staan in die Bybel, moet dit nie doen nie. Dan moet jy seker maak jy doen dit. Sy kon jou die hele straat gesê. Ja. So ek gaan die saak by julle los. Ons sal maar môre na die profesie kyk. Ek gaan nou nie die ding wat ek voorberei het bring nie. Want daar is nou van sy skrifte daarin en ek wil nie buitensporig beweeg nie. Okay. Hierdie gaan 'n gesamentlike besluit wees. Gaan doen ondersoek en bou die goeie skuif dit uit wat nie reg is. Like Pastor says, there are good teachings. Ja, There are. We're not saying that it's all heresy.
used that word with Pastor the other day. Is this all heresy? That's why I asked, how No, much of it is because like there are good teachings, but we have Holy Spirit and Old Testament. discernment? We have discernment from Holy Spirit. So Ja, and so we have a net gaan toe. soundboard that we can bounce it off. Ja. Ek is selfs stof as julle. As soos hy sê, die armor of God is daar. Die gifts, die fruit, the ministries. So there are good teachings, yes. But you En need dan to is dit know what ook die- Old Testament So, how would you go now? Maar Say you go to the armor of op daai. Julle weet die ministries is ook daar, né? Die bedieninge. Ja, die dominees, die Wat sê ek prostituut. Profete, apostels en wel. preachers, teachers. Nou het ons nie al hier gesê dat wanneer jy beskikbaar is, sal God jou gebruik vir sy eie doel. Ja. Of jy daarvan hou of nie. Dis net vir my ironies dat daar sulke goed al hier uitgekom. En dan nou natuurlik, hoekom sal hy sê dat die hoogste is apostel as hy self nie? Hy het hom nie geken nie. En daar is nie vandag apostels nie, hoor. Sien jy dan? Daar is nie hierdie groot manne van God nie. Daar is patetiese, puny klein mannetjies van 'n groot God. Amen. Dis dit. Amen. Sonder hom is ons niks. Myn. So, julle het nou hierdie, gaan maak hom wat julle wil, die wat sliks is, gaan check dit uit. Die wat nie is nie, gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. I don't care. Ek wil net iets vra. Nie namens vir myself, nie, want hy breins ek sit hom, né? Maar anyway, waar gaan doen jy jou studies? Hoe? Ek bedoel, sê nou ek moet nog gaan kyk na die armor of God. Is it true? Is it honest? Where would I go and do that? Waar gaan ek, verstaan jy wat ek bedoel? Het jy dit al ooit in enige ander boek gelees? Nee. Wat se kledingstukke leer jy van in die ander? Maar ek gebruik maar net as 'n voorbeeld. Nee. Wat se ander, soms nou kaal soos wat Adam en Eva was. Garments of Garments of righteousness. praise, Garments of righteousness. of righteousness, robes of praise. Ja. En hy gee jou spesifieke. Van 'n pap. Hy sê vir die een ou in by sy seun se bruilof. Sit jy na my seun se bruilof toe kom, waar is jou huwelikspleeg? Wat gaan met jou? Hoe kon ek jy so tang? Vat hom en smyt hom uit daar in die buite se duite en is waar gewene geknars van tande. En dis snaaks. Ek dink nou daaroor. Yeshua noem nooit so iets. Can I say something? To your question, how you understand it. But think for yourself nicely. What is the full armor of God? Does go with the commandments, one of the other. If you're following the commandments, then you've got your armor of God, and when you're walking, and you're not taking that off. You've got it permanently if you're following the 10 commandments. Quite interesting observation. Yeah. Each one of Hy praat van geregtigheid, hy praat van die bereidheid wat Yeshua jou hy praat van die Maar jy gedagte. self praat daarvan. Ja. Dit sê, Ja. Maar verkoop jou goed, vat jou kruis en volg my. Ja. As jy nie bereidwillig is nie. Maar ja, maar jy kan dit gebruik in die woord. Dit staan in die woord. So It's as just logic for me. I don't know. Ja. Hier is 'n tip. As 'n ding nie logies klink, dan is dit nie prakties. As dit nie, if it doesn't make sense, you're not going to make money. Ek kyk baie na predikers oor die radio en ek hou daarvan om te doen, maar ek kan nie lees nie. Ek kan nie die Bybel lees nie. Ja.
outomaties. Ek kom agter nee, hierdie ou praat nou van word. Dan sê ek graag ja. Ek kom sagter, ek wil dit hoor. Dis onderskeiding. Ja. Jy sien Paulus noem dit onderskeiding. Yeshua noem dit judge, oordeel. Dis nie veroordeel, it's not condemnation. I don't condemn you to hell, but I judge you to tell you what you're doing now is wrong. And you know it. By virtue of scripture, you know it. Okay, nog iets anders? Sal volgende Sabbat by mekaar kom en hierdie ding maar weer in die kies sit en omkou. So ons gaan lees met Paul in New Testament. No. Read the books, the letters of Paul, and go to Old Testament and check that's what God did tell, and that's what Paul is saying is coming together. Okay. I'll sit.